Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum урматтуу бекендештер. Биздин Байкез YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү жана катталуучулары бүгүн 14 декабрь 2022 жыл ушул жаңы нукаттагы жылгы базардын баасын көрсөтүп сиздерге буйруса тартып, бир четинен колдон келишинче тартып сиздерге чагылдырып беребиз. Андыктан биздин видеобузду аягына чейин көрүп, лайктан таршылатып басып коюңуздар, ой пикирлерди жазып. Кайсыл жактан көрүп жатасыздар, ошондо комментарийга жаза кетсеңиздер, бизге ийгилик каалап коюңуздар. Бир четинен буйруса сурап билип беребиз. Наватты багытат азыр сурайбыз жакындан. Assalamu alaikum. Канча багытат? 107 миң, а? Күн жаш канчада экен? Жазга 8. Жазга 8бі? 4 асый, а? Жазга 5 асый. Жазга 5 асыйбы? 8 да жазга. Бою канча чыгат? 156 чыгат. 156, а? Бунун пародасы кандай? Карабайыр, а? 107 миңге бербей атабы? Aynı milyar var bir de bana amca. Hepler var. Assalamu alaikum. Kaç ekan ekan? 250. 250 ba? Yaş kançada ekan? 1,5 yaş. 1,5 yaş, ha? Boyu kança çıgat? Boyu kança? 1,55 çıkıyor. 1,55 boyu, ha? Parodası Rossiya aralaş deydi. 1,5 yaşta. Бул 5 каны багылдат, 5 качканы. Сурайбыз. Канча багылды, бойлордун жашын сурайбыз, буйруса. Соңуна. Канча алып койдуңуз? Сода кылтак. Канча кылдыңыз? Баас канча кылдың? 250 миң деп отурмун. 250 миң, а? Жаш канчада? 2 жаш. 2 жаш, а? Бой канча чыгат? 1,55. 1,55, а? Содаңызга береке берсин. Мына тайды багылтат, 1,5 жашта экен. 3 кашка. 65 миңге бербей атат. Мон эси данчак дейт, 5 жашта дейт. Бою 1,60-тан өйдө дейт. Акчасы 220 миң дейт. Assalamu alaikum. Канча экен? 180. Жаш канчада? 7 yaş. 7 жаш, а? Бой канча бар? 1,50.
Yok. 235. Şular жақсы bağırlar. Şuların bereketi жақсы otardı. Şulardan kaç başı. Şuların oğlu berekeli olan. Boyu qancha barkan? Boyu. Boyu 1.65. Yaptı o egaz. Yaşın 9-10 dedi biz. ...81 mingga ketdi. Cücelik binge bir beytat. Ekası egen. Eki ası. Boy qancha barkan? 65 öde de. 1.65 plus ha. Plus. Dört qışqa. Qancha ekan puli? 200 ga teң. Puli qancha ekan? 120. 120. Yash qancha ekan? 8 asy. Boyu qancha chiqadi ekan? Boyu 1.75. Otur. 165'e çıktı. Ne oldu? 9 yaşdagi. To'g'iz yoshgan. Boyu 1.70 ga yaqin. 65 qildi. 2 yoshdan 3 yoshga o'tdi ekan. Boyu 1.55 shunday qo'y. Qancha ekan puli? Qancha puli? 160 ha? Yosh qanchada? Ekkasi? Boyu qancha chiqadi? Boyu qancha? 1.60. Alırız. Soluna bereke versin. Qancha ekan bahası? 200. Boy qancha? Yosh qanchada? Yosh qanchada ekan? 6. Ha, oldu.
Qancha qaldың shunda? Hazır mı? 140.